mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe bisa naho isi yose hanze amaso ibizava mu biganiro bya Doha na Washington. Imirwano irakomeje hagati ya AFC M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abo bafatanya. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu cyumweru gishize zahanganiye n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu gace ka Runyansenge kari muri teritwari ya Lubero, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iyi mirwano yarangiye abarwanyi ba M23 bafashe aka gace. Abaturage benshi bari barahunze berekeje mu gace ka Kasindi, ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda, hari ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka. Muri iki cyumweru kandi ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa gatanu mu 2025, ihuriro AFC M23 ryafashe sheferi ya Ruhwinja, ni muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abahigaruriye nta mirwano ibayeho. Gufata iyi sheferi ya Ruhwinja byabaye nyuma y'uko abarwanyi b'iri huriro banatangiye kugenzura agace ka Kaziba, ni nyuma yo kugaba igitero ku barwanyi ba Wazalendo mu birindiro byabo mu cyumweru gishize. M23 yafashe ako gace nyuma y'urugamba rwamaze amasaha 48. Wazalendo yagerageje kwihagararaho ariko birangira ikuyemo akayo karenge. Nanone kandi kuva ku itariki ya 6 y'ukwa gatanu mu 2025, grupoma ya Luchiga, Kabalole, Ruduha na Idudwe nazo zatangiye kugenzurwa n'abarwanyi ba AFC M23. Amakuru kandi avuga ko abarwanyi ba AFC M23 bamaze kugota agace ka Ngando, Chihumba ndetse n'ahitwa Kashanga, ku buryo isaha iyo ariyo yose ngo bashobora kwigarurira utu duce. Utu ni uduce natwo dukungahaye cyane ku mabuye y'agaciro by'umwihariko zahabu. Ndetse kandi muri izi mpera z'icyumweru, andi makuru aturuka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo avuga ko ingabo z'ihuriro rya AFC M23 zishobora kugaba ibitero ku mujyi wa Uvira. Ku mujyi wa Uvira biremezwa ko izi ngabo ziri mu birometero 80 hanze y'uyu mujyi. Aba barwanyi barekekwa ko bashobora kuva Kamanyora bagafata Uvira cyangwa se bagahitamo kuzenguruka uyu mujyi bakagaba ibitero bavuye umurenge, cyangwa se bigakorwa byombi mu bitero bishobora kuba byaba bikomeye cyane bigereranywa nuko byari bimeze igihe bafataga Goma na Bukavu. Aba bakomeje imirwano mu gihe abahagarariza impande zombi bari muri Qatar ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa kane bagiranye amasezerano y'agahenge kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeze mu mwuka mwiza. Muri iki gihe impande zombi ziravugwaho gukomeza ibirindiro byazo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, byaba mu buryo bwa gisirikari ndetse no mu birebana n'ibikoresho. Kugeza ubu haribazwa hazaza h'ibi biganiro n'umusaruro bishobora gutanga mu gihe imirwano ikomeje. Amakuru avuga ko mu kwitegura gufata Uvira ngo Burundi busanzwe ari umufatanyabikorwa wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabwo burimo kujyana ingabo nyinshi ahangaha Uvira. Biremezwa ko ari ibitwaro byinshi kandi biremereye birimo no kujyanwa hafi y'umupaka w'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahani no hafi y'umujyi wa Uvira, hagamijwe kurinda uyu mujyi. Ibi byemejwe ubwo mu mpera z'icyumweru gishize ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryashinje ingabo z'u Burundi guhintwaro imitwe ya Wazalendo kugira ngo ihungabanye umutekano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa AFC M23 mu rwego rwa politike, Kanyuka Lawrence, yasobanuye ko aya makuru ngo yamenyekanye ubwo abarwanyi babo bafataga abagize FDLR, Wazalendo n'abasirikare ba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze iminsi bahungabanya umutekano mu mujyi wa Goma. Kanyuka yashimye ubunyamwuga bwa AFC M23 ngo ibikorwa byayo ntibyafashije mu guhagarika ubwicanyi bukorerwa abasivili i Goma no muri Kivu y'Amajyepfo gusa, ahubwo ngo byanahishuye uruhare rw'u Burundi. Imitwe ya Wazalendo ikomeje kurwana n'undi mutwe witwa Twirwaneho nawo uri muri AFC barwanyira muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ni nako iyi mitwe ishinjwa gukorera abasivili ubugizi bwa nabi harimo n'ubwicanyi. Kanyuka yasobanuye ko intwaro Wazalendo irimo kwifashisha muri ibi bikorwa ngo yazihawe n'u Burundi. Avuga ko Burundi ngo burimo kohereza ingabo zo gufasha leta ya Kinshasa mu bikorwa byo kwica abaturage, w'intwaro n'amafaranga imitwe ya Wazalendo muri Uvira. Ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2025, AFC M23 na leta ya Kongo bavuze ko bagiranye amasezerano yo guhagarika imirwano bigizwemo uruhare na Qatar kugira ngo ibiganiro by'amahoro bibere Doha
bikomeze kuba mu mwuka mwiza. Bwana Kanyuka yavuze ko leta ya Kongo ikomeje kurenga kuri aya masezerano, amenyesha umuryango mpuzamahanga kwa AFC M23 ngo yiteguye kurinda abasivile no gusenyera ikibi aho gituruka. Kandi ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryerekanye abarwanyi b'umutwe wa FDLR, Wazalendo n'abasirikare ba leta ya Kongo ryafashe ngo bahungabanya umutekano mu mujyi wa Goma. Kuva AFC M23 yafata Goma ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka, mu bice bitandukanye by'uyu mujyi hakunze kumvikana ibitero by'amatsinda mato byagiye bitwara ubuzima bw'abaturage, abandi bakamburwa imitungo yabo. Mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'uyu mujyi, mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka, abarwanyi b'iri huriro bakoze umukwabu mu bitero byakorewe ahitwa Sebesean Ndosho ndetse na Hill Africa muri uyu mujyi. Bafashe abasirikare 130 ba leta ya Kongo bari bihishe mu baturage. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Wazalendo na FDLR bagabye ibindi bitero bifite ubukana mu bice byo mu burengerazuba bwa Goma nka Mugunga, bagamije kwisubiza uyu mujyi. Icyo gihe AFC M23 yasobanuye ko mu bagize uruhare muri ibyo bitero harimo abagera kuri 800 bari barahungiye mu bigo by'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa gatanu, AFC M23 yeretse itangazamakuru abiherutse gufatira mu bikorwa byo guhungabanya umutekano mu mujyi wa Goma, isobanura ko batumwe na leta ya Kongo kugira ngo bateze imyivumbagatanyo mu mujyi. Ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Goma, umuvugizi wa AFC M23 mu rwego rwa gisirikari Lieutenant Colonel Ngoma Willy yavuze ko hari umutekano muke watewe na leta ya Kongo. Ati ni leta y'abaheza nguni yishyura abantu amafaranga menshi ibinyujije mu banyapolitike kugira ngo bateze umutekano muke. Abafatiwe muri ibyo bikorwa bashyizwe mu matsinda atandukanye. Aba FDLR bashyizwe ku ruhande rwabo, Wazalendo bashyirwa ku rwabo, FARDC nabo bashyirwa ku rwabo. Hari irindi tsinda ry'abagizi ba nabi batagira uruhande barimo, nabo Lieutenant Colonel Ngoma ahamya ko bishyuwe kugira ngo bahungabanye umutekano muri Goma. Ati hano dufite abanyabyaha, hariya ni FDLR, Wazalendo na FARDC. Ati basanga abantu mu nzu zabo bakabiba, bagateza ubwicanyi mu mujyi. Ati twarabafashe, ubu nibo turimo kubereka. Ati umutekano muke tubona ubu nibo bawuteza. Abarwanyi ba FDLR bafatiwe muri icyo gikorwa bararenga 10. Abo mu miryango yabo barimo abagore n'abana nabo beretswe itangazamakuru, bamwe muri bo bakagaragaza ko bifuza gutaha mu Rwanda. Lieutenant Colonel Ngoma yavuze ko batazemera ko aba bantu bakoreye jenoside iwabo bakomeza kwigisha urubyiruko rw'abanyekongo kugira ngo rukore indi jenoside muri Kongo. Ati ntabwo jenoside izaba muri Kongo. Umuyobozi w'umujyi wa Goma, Julien Katembo, yasobanuye ko abafashwe benshi bagaragaje ko bashaka kwiyunga kuri AFC M23, ariko kuri FDLR yo ngo bitewe nuko atari abanyekongo bazoherezwa mu Rwanda. Uyu muyobozi yashimangiye ko FDLR atari abanyekongo rwose bagomba koherezwa iwabo. AFC M23 yanambuye FDLR, Wazalendo na FARDC intwaro bari bafite ziganjemo imbunda za AK-47. Yasabye abaturage kuyitungira gatoki abagizi ba nabi kugira ngo nayo irinde umutekano. Ku rundi ruhande, umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi bya Loni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Bruno Le Marquis yamaganye imvugo z'urwango zikomeje gukwirakwizwa muri icyo gihugu, ashimangira ko zigamije gusenya aho kubaka. Yabigarutseho mu butumwa yatanze yifashishije urubuga rwa X, yemeza ko igihugu nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikungahaye ku mutungo kamere ndetse kikanagira abantu benshi bafite imico inyuranye, byakabaye imbaraga zo kugifasha gutera imbere. Yemeza ko urwo runyurane rw'abantu ari imbaraga zikomeye ndetse n'umutungo ukomeye w'igihugu. Yagaragaje ko nubwo bimeze bityo ngo hari imvugo z'urwango zikomeje gukwirakwizwa mu baturage kandi zikomeza guhembera ivangura no gutanya bene igihugu. Avuga ko imvugo z'urwango zikomeza kwinjizwa mu buzima bwa buri munsi mu muryango ndetse by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, zikaba zikunze kuba intandaro y'ivangura no kwangiza ubumwe. Agaragaza ko ibingibi bitera amakimbirane kandi bishobora gusenya no kubangamira ubumwe n'ubwiyunge igihugu gikomeje gushaka kugeraho. Ati biroroshye cyane gusenya kuruta kubaka. Kubw'ibyo turahamagarira buri wese guhagurukira iki kibazo, dutinyuke gutega abandi amatwi, tubane neza nabo dufite ibyo dutandukaniyeho. Yasabye buri wese kwitondera amagambo akoresha kubera ko ashobora gusenya ndetse no guhitamo ibikorwa byunga abaturage aho kwibanda ku bibatanya.
imvugo z'urwango zatangiye gukwirakwizwa cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko umutwe wa M23 uharanira ko uburenganzira bw'abatutsi b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bwubahirizwa uw'imirwano. Bamwe mu bayobozi bakuru b'igihugu ntabwo batinya kugaragaza abo baturage nk'abatarabene igihugu, ahubwo bakabita abanyarwanda kubera ururimi bavuga. Byanatumye abanyekongo ubwabo bababona nk'abanzi. Hari amashusho yagiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga no mu binyamakuru mu bihe bitandukanye agaragaza abandi baturage b'abanyekongo bavuga amagambo agaragaza umututsi nk'umwanzi w'igihugu, ndetse hari n'ayagaragajwe babagirira nabi. Uyu muyobozi avuze ibi mu gihe yaherukaga kwakirwa n'abayobozi b'ihuriro rya AFC M23 mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka, harimo umuyobozi mukuru w'iri huriro Corneille Nangaa na perezida wa M23 Bertrand Bisimwa bari Goma. Ku rundi ruhande, u Rwanda narwo rukomeje kugaragaza icyo rutekereza kuri iyi ntambara ndetse n'icyo u Rwanda rukomeje gukora ku mutekano warwo. Ni muri iyo nzira Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Nduhungirehe Olivier yavuze ko hashingiwe ku biganiro byabereye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bazifatanya kurinda umupaka w'ibihugu byombi. Ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa kane, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byashyize umukono ku masezerano ngenderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini, byabifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni igikorwa cyabereye i Washington. Mu kiganiro n'ikinyamakuru Mama w'u Gasabo TV, Minisitiri Olivier Nduhungirehe yasobanuye ko ingingo nyamukuru igize amahame ngenderwaho ari y'umutekano nko gukumira ibikorwa by'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ati ingingo ikurikira muri iryo tangazwa ry'amahame nijyanye n'umutekano ariyo ngingo nyamukuru, kubera ko nicyo kibazo gihari hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi tugomba kugikemura. Ati kugira ngo gikemuke tugomba kugira urwego ruhuriweho n'ibihugu byombi rwo kurinda umupaka w'ibihugu byombi. Ati ibyo ngibyo ni ngombwa. Mu bihe byashize u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byifatanije mu bikorwa bitandukanye byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Urugero ni ibikorwa byiswe Umoja Wetu, byari bigamije kurandura umutwe wa FDLR mu 2009. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko igihe cyose u Rwanda rwafatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bikorwa bihuriweho aribwo haboneka umusaruro mu kurwanya FDLR. Yagaragaje ko ubufatanye bw'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari inzira nziza ishobora kuzavamo ubundi bufatanye bwo kurwanya FDLR. Ati bivuze ko rero ari inzira nziza yo kuzongera gutekerezaho, cyane cyane ko mu rwego rw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo naho hatekerejwe kugira umutwe w'ingabo uhuriweho nawo wajya muri kariya karere kugira ngo ufashe mu kugarura umutekano. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko mu rwego rwo gutegura amasezerano y'amahoro hagati y'impande zombi, we na mugenzi we wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba Wagner bazasubira i Washington mu cyumweru cya gatatu cy'umwaka wa 2025. Biteganijwe ko mu kwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazasinyira muri Amerika amasezerano y'amahoro agamije kugarura umutekano mu karere. Hazaba hari abakuru b'ibihugu barimo Donald Trump, cyane ko aya masezerano azasinyirwa mu biro bye. Kandi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yanavuze ko amahanga yamaze kubona ko gufatira u Rwanda ibihano atari wo muti, kubera ko ngo ntabwo rushobora kwishinga ibyo bihano ngo rushyire mu kaga abaturage barwo. Ibihugu birimo Ububiligi, Canada n'ibindi byo ku mugabane w'Uburayi mu ntangiriro z'uyu mwaka byokeje igitutu u Rwanda bigera naho birufatira ibihano rushinjwa gushyigikira umutwe wa M23. Bwana Nduhungirehe yavuze ko kuva ibyo bihano byafatwa u Rwanda rwagaragaje ko bidakwiye ndetse ko nta musaruro bizatanga kubera ko ntabwo ari inshuro ya mbere bishyirwaho. Ati bafashe ibyo bihano kandi twababwiye ko uwo murongo atari wo mwiza. Kuzo gafatira u Rwanda ibihano nkaho u Rwanda ari cyo kibazo ukumva ko ari bwo uzakemura ikibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo ni ukwibeshya. Ati byagaragaye mu 2012 n'2013 bafashe ibihano ariko ikibazo ntabwo cyakemutse. Bwana Nduhungirehe yavuze ko ibihano biherutse gufatirwa u Rwanda ntacyo bivuze kubera ko ibyo rwasabwaga ntirwashoboraga kubikora. Ati twebwe dufite ikibazo cy'umutekano, tugomba kurengera umutekano wacu, ntabwo tuzashyira umutekano w'abanyarwanda mu kaga kubera inkunga baduha. Yavuze ko hari ibihugu birimo ibya Afurika, Qatar na Amerika byo byafashe umurongo wo kugendera kuri ibihano
ahubwo bigahitamo gushaka umuti w'ikibazo. Ati ibyo byose byatumye bya bihugu ahubwo bigaragara ko nta jambo bifite mu karere, kubera ko byagiye bihana gusa bidashaka igisubizo. Byakagombye kubaha isomo kw'ibyiza ari ugukorana n'ibihugu byose kugira ngo dushakire umuti ikibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo. Nduhungirehe yavuze ko ibyo u Rwanda rwasabwaga harimo ko ngo rugomba gukura ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, guhagarika gukorana na M23 no kujya mu biganiro kandi rusanzwe rubirimo. Ati ntabwo guhana u Rwanda bishobora kugira ingaruka ku Rwanda, kubera ko twebwe dufite icyo turengera, turarengera igihugu cyacu n'abaturage kandi turashaka amahoro mu karere. Amahoro azagarurwa ari uko habaye ibiganiro nk'ibi ngibi turimo, ntabwo azagarurwa n'ibihano. Ati twebwe ntabwo tugendera ku bihano by'amahanga. Kuva ibihano byatangira gushyirwaho u Rwanda, Bwana Nduhungirehe yavuze ko ibihugu byabifashe byamenyeshejwe ko umurongo byahisemo atari wo muti ukwiriye. Yavuze ko bishoboka ko ibi bihugu byabonye isomo bikumva ko bishobora kwegera u Rwanda hagashakirwa hamwe umuti w'intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Kimwe mu bihugu byagize uruhare runini mu gusabira u Rwanda ibihano harimo Ububiligi, bwageze aho butangira gushishikariza imiryango mpuzamahanga nka Banki y'Isi n'Ikigega Mpuzamahanga cy'Imari guhagarikira u Rwanda inkunga. Bwana Nduhungirehe yavuze ko nta biganiro bigamije kuzahura umubano w'Ububiligi n'u Rwanda bihari nyuma y'aho ibihugu byombi bicanye uyu mubano. Avuga ko Ububiligi bugomba guhindura imyitwarire yabwo kugira ngo ubwumvikane bushoboke. Mu nama ya Africa CO Forum irimo kubera Abidjan muri Côte d'Ivoire, kuri uyu wa mbere habaye ikiganiro cyahuje abakuru b'ibihugu bitabiriye iyo nama. Muri icyo kiganiro harimo Perezida wa Repubulika Paul Kagame na mugenzi we wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Muri iki gihe u Rwanda na Afrika y'Epfo bafitanye ibibazo ahanini bishingiye ku ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndetse mu mpera z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka havuzwe ko ibi bihugu rwose bishobora no kurwana nubwo bidahana imbibi. Nk'uko ikinyamakuru igihe.com cyabyanditse, Perezida Ramaphosa na bamwe muri bagenzi be bo mu muryango SADC bafashe icyemezo cyo kohereza mu burasirazuba bwa Kongo ingabo zo kurwanya umutwe wa M23, mu gihe u Rwanda rwo rwashyigikiye ko iki kibazo cyakemurwa binyuze mu nzira za politike. Mu mpera z'ukwezi kwa mbere mu 2025 ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma, byamenyekanye ko ihuriro ryari kumwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ririmo n'izi ngabo za SADC ryari rifite umugambi wo gutera u Rwanda, byongera umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Afrika y'Epfo. Muri iyi nama ya Africa CO Forum, iki kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo cyongeye kugarukwaho n'umunyamakuru Larry Madowo wari uyoboye icyo kiganiro. Yabajije Perezida Paul Kagame niba gushakira igisubizo mu biganiro bya Doha atari ukudaha agaciro inzira yo kwishakamo ibisubizo ku mugabane wa Afrika, kubera ko bigaragara ko inama imwe yagiranye na Perezida Tshisekedi i Doha yatanze umusaruro kurusha ibiganiro bya Rwanda na Nairobi byari bimaze igihe biba. Perezida Paul Kagame ati ntekereza ko hari ibiganiro byinshi birimo kubera icyarimwe, ndetse n'ibyo turimo kuvuga yaba ibyo muri Qatar ndetse na Amerika, ntabwo twavuga ko twageze ku cyo twifuzaga, buri wese arimo kugerageza. Perezida Paul Kagame yavuze ko hari byinshi umugabane wa Afrika umaze guteramo intambwe birimo gukorera hamwe no kwishakamo ibisubizo mu bijyanye n'ubutumwa bwo kugarura amahoro. Yavuze ko abanyafrika bagomba kugira uruhare rukomeye mu kugena icyerekezo baganamo, ariko bikanajyana no gukorana n'abafatanyabikorwa. Perezida Ramaphosa wari wegeranye na Perezida Paul Kagame muri icyo kiganiro yahise asaba ijambo ngo avuge kuri icyo kibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo. Ati ku bijyanye n'umuhati wo gushaka amahoro by'umwihariko muri aya makimbirane amaze igihe abera ku mugabane wacu, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndashaka kunganira aho kunyuranya n'ibyo Perezida Kagame avuze. Ati gahunda zitandukanye zabayeho kuri uyu mugabane, yaba iyi Nairobi cyangwa se ya Rwanda yayobowe n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Ati izo gahunda zose zagize uruhare rukomeye cyane mu kubaka urufatiro rwo gushaka amahoro. Ati byageze naho habaho amasezerano yo guhagarika imirwano hagati y'impande zihanganye ndetse no kwemeranya ku gusoza ubutumwa bw'ingabo za SADC nk'uko birimo kubungubu. Ati ndabizi hari abashoboraga gutekereza ko Perezida Kagame nanjye turi mu makimbirane, ndetse bamwe muri mwebwe mushobora kuba mwatekerezaga ko hagiye kwaka umuriro mu gihe twicaranye. Hano umunyamakuru Larry Madowo wari uyoboye icyo kiganiro yahise avugiramo
ati ni iby'agaciro kubona mwabashije kumvikana aho kugongana. Abantu bose hano nibyo barimo gutekereza. Perezida Ramaphosa yahise akomeza ati tugomba no kwibuka ihame twiyemeje nk'abanyafrika ko ibibazo bya Afurika bigomba gukemurwa n'abanyafrika ubwabo. Ati kandi Perezida Kagame arabizi ibyemezo byose bigomba kwemezwa bigashyirwaho umukono kandi bigafatwa nk'ibyacu nk'abanyafrika. Ati ibyo dukora hamwe n'igihugu cya Qatar, Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se abandi bose ni igice cy'umuhate wo gushaka amahoro, ariko byose bifite ishingiro mu baturage ba Afurika. Ati tugomba gushimira no guha agaciro abafatanyabikorwa batwunganira muri uru rugendo, ariko igikorwa cyose ni icyacu nk'abanyafurika. Ati dufite ibiganiro bimeze nk'inama z'umuryango, ibyo abantu benshi batabasha kubona. Hari ibintu abantu babona byihuse, atariko nyamara hagati yacu twese tugirana ibiganiro bihoraho kandi duhora tuvugana ku buryo bwihuse ku ngingo zitandukanye. Bityo rero nimwirengagize ibisa n'ibyerekezo bidasobanutse bibera hano hanze, ahubwo nimwite ku byo dukorera hamwe mu kubaka inzira y'amahoro ku mugabane wacu. Umubano wa Afurika y'Epfo n'u Rwanda wagiye uhindagurika mu bihe bitandukanye. Ni umubano ugizwe n'amateka y'ubufatanye bw'ubukungu n'umutekano, ariko nanone ukabamo ibibazo bitandukanye ku mpamvu za politike. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, Afurika y'Epfo ni kimwe mu bihugu byashyigikiye cyane leta y'u Rwanda. Perezida Nelson Mandela yigeze gushimira u Rwanda nk'igihugu kiyemeje kunga ubumwe no kwiyubaka nyuma y'ibihe bikomeye. Abayobozi b'u Rwanda na Afurika y'Epfo cyane cyane mu gihe cy'ubutegetsi bwa Thabo Mbeki bagiranye umubano mwiza binyuze mu mikoranire y'umutekano, ubucuruzi ndetse no guhererekanya ubunararibonye mu birebana n'imiyoborere. Gusa uyu mubano waje kuzamo agatotsi. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2010 uyu mubano warazambye cyane. Ibi byatewe ahanini n'ibyo u Rwanda rwashinjwe byo gukurikirana bamwe mu batavuga rumwe na leta bahungiye muri Afurika y'Epfo. Ibi byavuyemo kuba Afurika y'Epfo yarirukanye abadiplomate b'u Rwanda. U Rwanda narwo ruhita rwirukana abadiplomate b'abanyafurika y'Epfo bava i Kigali. Ibi byatumye haba gukonja gukomeye mu mubano w'ibihugu byombi mu myaka myinshi yakurikiyeho. Mu myaka ya vuba cyane cyane guhera mu 2019 n'2020 hagaragaye intambwe zo kongera kubura umubano. Abayobozi b'ibihugu byombi bagiranye ibiganiro mu rwego rw'umutekano n'ubutwererane, cyane cyane binyuze mu muryango SADC no mu mikoranire ku bibazo by'umutekano wo mu karere, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Mozambique. Perezida Ramaphosa yagaragaje ubushake bwo kubaka umubano mushya n'u Rwanda, ndetse na Perezida Paul Kagame nawe yagaragaje ubwo bushake, banagirana ibiganiro mu nama mpuzamahanga zitandukanye nko mu muryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse no mu muryango Commonwealth. Afurika y'Epfo ni umwe mu bafatanyabikorwa b'ingenzi mu rwego rw'ubucuruzi, cyane cyane mu bucuruzi bwa service, ibikorwa by'ubwubatsi n'ikoranabuhanga. Hari kandi imishinga ihuriweho n'ibihugu byombi mu bijyanye n'amasoko rusange ya Afurika, ubukerarugendo ndetse no gushyigikira amahoro ku mugabane wa Afurika. Gusa ariko mu mpera z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka umubano w'ibihugu byombi wabaye mubi cyane, habaho no gusubizanya hagati y'abayobozi b'ibihugu byombi mu magambo yatumye bamwe batekereza ko hashobora no kwaduka intambara. Ibi byaturutse ku ntambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Mu barwanyi bamaze igihe bafatanya n'ingabo za Kongo kurwana n'inyeshyamba za M23 harimo ingabo zo mu bihugu byo mu muryango w'ubukungu wa Afurika y'Amajyepfo SADC zirimo Afurika y'Epfo, Tanzania na Malawi, n'ubwo zirimo gutaha. Aba barwanyi nibo bamaze igihe bafatanya n'ingabo za Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi, abarwanyi b'umutwe wa Wazalendo, abacancuro b'abanyarumaniya ndetse n'abarwanyi ba FDLR. Usibye ko batarashoboye kurinda ko M23 ifata umujyi wa Goma, bamwe muri aba basirikare baranapfuye, barimo 13 b'abanyafurika y'Epfo. Ibyarakaje abaturage bo muri Afurika y'Epfo bakavuga ko batumva impamvu ingabo zabo ziri muri Kongo batisi intambara yacu. Mu kugerageza gucururutsa abaturage b'abanyafurika y'Epfo, Perezida Cyril Ramaphosa mu mpera z'ukwezi kwa mbere, nyuma y'uko umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ufashwe, Perezida Ramaphosa yanditse ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga ziri mu rubuga rwa X asobanurira bene gihugu ibyabaye ku ngabo z'igihugu cye muri Kongo. Dore ubwo butumwa icyo bwavugaga: bavandimwe banyafurika y'Epfo, nyuma yo gukomera kw'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Afurika y'Epfo yapfushije abasirikare 13 b'intwari bari bashyize umwete mu butumwa bwabo kandi bariyemeje guharanira amahoro. Iyi ntambara yatewe n'izamuka ry'ubushyamirane hagati y'umutwe w'inyeshyamba wa M23 n'umutwe w'inyeshyamba za Rwanda Defense Force.
nuko yabyanditse. Mu Cyongereza yanditse militia. Ati bagabye ibitero ku ngabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no ku basirikare ba SADC bari mu butumwa bw'amahoro. Ati ubuyobozi bw'igihugu cyacu n'abaturage bacyo twihanganishije imiryango yabo, abakunzi babo nabo bakoranaga. Turabunamira mu cyubahiro dushimira ubutwari bwabo mu guharanira amahoro. Turabashimira kandi tunabibuka mu cyubahiro. Ati ubufasha bwose bukenewe buratangwa ku miryango y'abaguye ku rugamba n'abakomeretse. Harakorwa ibishoboka byose kugira ngo imibiri y'abitabye Imana icyurwe mu gihugu. Ibi bitero byagabwe ku basirikare babungabunga amahoro byahitanye n'abandi bagize ingabo za SAMIDRC bakomoka mu bihugu byatanze ingabo birimo Malawi na Tanzania, kimwe n'abari mu butumwa bwa Loni MONUSCO. Turunamira ababuze ubuzima bwabo bose kandi twihanganishije imiryango yabo, guverinoma zabo n'abaturage b'ibihugu byabo. Ati ibintu uko bimeze Igoma na Sake aho ingabo zacu n'iza bagenzi bazo ziri biracyari bibi cyane kandi birasa n'ibititeguye gukemuka vuba. Ati minisitiri w'ingabo n'abahoze ari abasirikare Madame Angi Motsega, umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo General Rudzani Mapwanya ndetse n'umugaba mukuru wa SAMIDRC Major General Monwabisi Diakopu barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo ingabo za SAMIDRC zibone ibikoresho bihagije n'inkunga ikenewe muri iki gihe cy'ingorabahizi. Ati tubabajwe n'inkuru zicicikana ku miterere y'ingabo zacu n'ibihe bikomeye zirimo guhangana nabyo. Abanyafurika y'Epfo bose bagomba gushyigikira abagore n'abagabo b'intwari bahisemo kwitanga kugira ngo amahoro aboneke ku mugabane wacu. Ati kubera iyo mpamvu igikorwa cy'ingabo zacu mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo ari cyo gutangiza intambara ku kindi gihugu cyangwa se leta iyo ari yo yose. Ingabo za Afurika y'Epfo ziri muri Kongo nk'umunyamuryango wa SADC na Loni. Ibihugu byohereje ingabo zigamije kugarura amahoro no kurinda ubuzima bw'ibihumbi by'abantu bahora bahangayikishijwe n'uyu mubabaro. Kuba ingabo za SAMIDRC ziri muri Kongo bigaragaza umuhate w'ibihugu bigize SADC mu gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rugendo rwayo rwo kugera ku mahoro arambye no kugarura umutekano, bityo bigatanga amahirwe ku iterambere rirambye n'iterambere ry'abaturage. Ati turashima imyanzuro yafashwe n'inama y'umutekano ya Loni mu nama yihariye yiga ku bibazo bya Kongo, aho yasabye guhagarika imirwano ako kanya, gusubiza inyuma ibikorwa byo kwigarurira ubutaka bya M23, gukura ingabo z'amahanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no gusubukura ibiganiro by'amahoro binyuze muri gahunda ya Nairobi. Ubusugire bw'ubutaka bwa Kongo bugomba kubahirizwa nk'uko biteganywa n'itangazo rya Loni. Ati turahamagarira impande zose ziri muri iyi ntambara gushyira imbere ibiganiro bya diplomasi bigamije gukemura iki kibazo mu mahoro, harimo no kubahiriza amasezerano y'u Rwanda. Ati dukwiye gucecekesha imbunda kuri uyu mugabane wacu kugira ngo tugere ku majyambere arimo bose n'iterambere rirambye. Murakoze. Aya magambo yahise asubizwa na Perezida wa Repubulika Paul Kagame, wagaragaje ibitari ukuri byavuzwe na Perezida wa Afurika y'Epfo ndetse agaragaza ko bitandukanye n'ibyo bari bavuganye kuri telefoni. Dore ibyo umukuru w'igihugu yanditse ku rubuga rwa X icyo gihe: nagiranye ibiganiro bibiri muri iki cyumweru na Perezida Ramaphosa ku kibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo, harimo n'icyo twagiranye mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Ibyavuzwe mu itangazamakuru n'abayobozi ba Afurika y'Epfo ndetse na Perezida Ramaphosa ubwe kuri ibi biganiro birimo ibinyoma byinshi, ibitutsi no kugoreka ukuri. Iyo amagambo ahinduwe ku bushake uhereye ku biganiro byabaye ukagera no ku byo batangariza rubanda, biba bivuze byinshi ku buryo ibi bibazo birimo gukurikiranwa. Icya mbere, Rwanda Defense Force ni igisirikare cyemewe, ntabwo ari umutwe w'inyeshyamba. Icya kabiri, SAMIDRC ntabwo ari ingabo zibungabunga amahoro kandi nta mwanya izi ngabo zifite muri iki kibazo. Ni umutwe w'ingabo wemejwe na SADC nk'abasirikare bajya kugaba ibitero bifasha leta ya Kongo kurwanya abaturage bayo. Bakorana n'umutwe w'abagize uruhare muri jenoside nka FDLR ifite umugambi wo kugaba ibitero ku Rwanda ndetse banashaka kwagura intambara yabo bakayigeza mu Rwanda. Icya gatatu, SAMIDRC yirukanye ingabo zabungabungaga amahoro bya nyabyo arizo East African Community Regional Force, bityo bituma ibiganiro by'amahoro bidindira. Icya kane, Perezida Ramaphosa nta gasopo cyangwa se integuza yigeze atanga na rimwe, keretse niba yarabivuze mu rurimi rwe kavukire gewe ntumva. Yavuze gusa ko asaba ubufasha kugira ngo ingabo za Afurika y'Epfo zibone amashanyarazi ahagije, ibiryo n'amazi, kandi tuzafasha mu kumutangira ubwo butumwa.
icya gatanu, Perezida Ramaphosa ubwe yanyemereye ko atari M23 yishe abasirikare ba Afurika y'Epfo ahubwo ko ari FARDC. Icya gatandatu, niba Afurika y'Epfo ishaka kugira uruhare mu gushaka ibisubizo by'amahoro ni byiza, ariko Afurika y'Epfo nta mwanya ifite wo kuba umuhuza cyangwa se umwunzi muri ibi bibazo. Niba ahubwo yahisemo inzira y'amakimbirane, u Rwanda ruzakemura icyo kibazo muri urwo rwego igihe cyose bizaba ngombwa. Ibi byose byabaye mu mpera z'ukwezi kwa mbere no mu mezi yakurikiyeho, byakuriye impaka ndende mu bihugu byombi, u Rwanda na Afurika y'Epfo. Muri Afurika y'Epfo, abanyapolitike batandukanye bibasiye u Rwanda, abandi bibasira perezida wabo bavuga ko batumva impamvu ingabo z'igihugu cyabo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi mu kiganiro Perezida Ramaphosa yahuriyemo na Perezida Kagame muri Côte d'Ivoire, bagaragaje ko hari ibiganiro birimo kuba ibisa n'ibyatanze icyizere ko kutumvikana kw'ibihugu byombi bishobora gushakirwa umuti mu minsi ya vuba.